Nalazimo se u prostoriji Doma kulture u Mokrinu, gde u organizaciji mesne zajednice Mokrin nas troje pravimo izložbu Tri pogleda. Nas troje se inače bavimo skulpturom u terakoti i svi smo počeli sa radom na simpozijumu Tera u Kikindi. Ove godine smo već imali jednu izložbu početkom godine na ovu istu temu u Vrbasu i ovo je sad prilika da godinu završimo u Mokrinu. Jovan Blat i Igor Smiljanić i ja, Milan Ramaj, već duže vreme radimo zajedno. Tako da smo rešili da zajedno i izlažemo svoje skulpture. Svako od nas troje tretira glinu na svoj način, tako da je samim tim i izložba zanimljivija, zato što mogu da se vide radovi koji su dosta različiti jedno od drugih. Jezda je isti materijal, ali je pristup tom materijalu drugačiji. Pozdrav svima, moje ime je Jovan Blat, ja sam vajar i jedan od trojice izlagača na ovoj izložbi. Moji radovi se nalaze iza i oko mene. Predstavljeni radovi u vidu ptica, koja su uglavnom moja tema mojih razmišljenja u skulpturi. Na ovoj izložbi sam se predstavio sa 10-ak skulptura i 3 crteže koje ovde možete videti i koji takođe predstavljaju ptice, koje su moja glavna inspiracija u radu. Ptice posmatram dok sam u prirodi, a u prirodi sam često jer živim pored reke. Veći deo godine provedem na Tisi, tako da su ptice nekako moje prirodno okruženje i evo, postale su i moja trajna inspiracija.
svima. Moje ime je Igor Smiljanić. Predstavio sam se skulpturama galerijskog formata koje se nalaze ovdje oko mene, koje su mi poslužile za izradu skulptura velikog formata i proporcije u kojima su rađene su 1:10, što podrazumeva ako je skulptura visoka 30 cm, da će u ateljeu Tera biti izrađena u proporciji u visini od 3 metra. Kroz ove skulpture razvijam različite sisteme gradnje vertikalne forme i na taj način definišem te sisteme koji postaju kasnije pravilo za građenje velikih skulptura. Što se tiče drugog dela ove izložbe, ona je predstavljena u medijumu fotografije. Fotografije su rađene u malom formatu i na njima se vide segmenti skulptura velikog formata koje zbog tehničkih mogućnosti nismo bili u prilici da ovde predstavimo. Tako da kroz jedan samostalan medij kao što je fotografija se trudim da prikažem delove tih skulptura, a ne bukvalno samu skulpturu, što podrazumeva da na neki geometrizovan način prenosim atmosferu koja se nalazi u i oko tih skulptura. Pozdrav svima, moje ime je Milan Rama i ja se nasuprot kolege koji se bavi vertikalom više bavim sa horizontalom. Glavna tema mojih radova je voda i površina te vode. U ovom slučaju se kombinujem glinu sa staklom, koje su dva potpuno različita materijala, glina koja je topla i meka i staklo koje je tvrdo i hladno. Za izradu tih mojih skulptura koristio sam moje ranije radove i preko kojih sam stavljao staklo
to staklo se zatapalo i poprimalo oblik skulpture i kombinaciju tog zatopljenog stakla i nekih drugih, u ovom slučaju geometrijskih formi, pokušao sam na neki drugi način da radim to što sam radio od čiste gline. Da bi malo pomirio ova dva materijala koje su dosta različita, koristio sam i boju za staklo, tako da se glina i staklo više utapaju jedno u drugo. U nekim slučajevima sam ostavljao staklo tako kako jeste, da bi samim tim istakao razliku u materijalima. Izložba je otvorena 18. decembra i možete je pogledati u prostorijama Doma kulture Mokrina.